Mo te wā tuatahi I muri mai te putanga o te whakataua te kōti teitei o Tāmaki Makaurau, kua whakapuaki a tāre ana tūria I ōna whakaaro, e pāna ki ngā mahi a te kāwana tanga me ngā pirihimana, ki te urewera me te iwi o Tūhoi. Hei tā te tumuaki takirua o te rōpū tōrangapū Māori, me mātua arotake te hōhunutanga o tēnei kaupapa. Koinei ngā mahi whakatumatuma I rua toki. Ko tā tari ana tūria, me whai te tika. Well, I believe that we do need an inquiry. The mere fact that the Honourable Annette King came out and claimed certain decisions that were made. Kāre anō kia paku hamumu tōna waha mai te mutunga o tēnei kehi. Engari mo te wā tuatahi I te rānei, kai te whakapono aia no tōna rōpū o mua te he. Would that action have taken place if the Prime Minister said no, if the Minister of Police said no? I don't believe it would have. Maona kaiarahi o mua me te tumuaki o ngā pirihimana, ngā pātai e whakautu. There are many questions and we aren't receiving the right answers. What happened to Tūhoi is unforgivable. What the police did within Tūhoi was wrong. Hei tāna kāre anō tātou kia kite I ngā mahi pērā rawa te kino, ki te Māori Pākehā rānei. And to do what they did to a whole whānau hapu and iwi is outrageous. And the sad thing about it is the only iwi that has experienced that in the way that they did. And it wouldn't happen in Remuera, would it? Well, definitely not. Hoi anō he kaupapa tā te aro takenga, engari hea ha te utu. Ko te utu o tēnei kehi, kua piki ke ake I ngā miriona tāra. Ngā hui Wade, te karere.